cha indoda sithundi siyafafaza bhande mtshele kwani bafazi baningi lento yenkunzi yambongolo uphunga le nje insizweni ngejasa entombini bafowethu namhlanje nihlezi neshoba ukuthi elana namangazi uyozwa khona bafowethu sanibonana Yebo. niyaphila bafowethu shoba ngisacela ukuthatha leli thuba mfowethu wamukela isizwe uphinde wethu linsizwe ohamba nazo mfowethu awu madoda Sanibonani bafowethu lona ukhuluma ushoba cha ushoba bafowethu akulona nje ishoba mhlambe noma lesangoma noma ngelani bafowethu ushoba ishoba nje eliyintaba ya ishoba nje eliyintaba bafowethu engicabanga ukuthi mhlambe mangachazela abantu ukuthi ishoba lani cha nganginamanga ngoba lapha ngakithi sinentaba kuthiwa kwashoba mfuthu nje ngoba ningibona nami futhi isizwa egezayo uyabona manje wona mfuthu kusho ukuthi ngangiyijonga lapha ngisafunda lapha naye ngangiyijonga nje elikhozi ukuthi mhlambe lithi ukudlala nosisi nje lapha ngase ngiqonywa intombi lapha kwashoba lo ndaba le langena kanjalo ke lelo gama mangiqonywa intombi lapha la futhi singabantu asithanda ukudlala zona lezi inkinga unomunye umfowethu lapha ngicabanga ukuthi angathi angalala ngokuthula enye insizwa yakaxhulu ngapha kwaNongoma sasikade sicula naye so yayinkonze kakhulu nje ikhonza ukuthi siyadlala lapha siyiculele manje mayingidinga uthola ukuthi mhlamba ngikho mina ngile ntombi uyazi uthando maliseli kasho ngile kwasho anyanya lapha mangibuya lapha mfowethu mangibuya athi mhlawumbe ibuza kulezi insizwe engihamba nazo bathi ubushobo kuthiwa hayi ule kwashobo yaqala lapho lenkinga ngoba isilokhu ngibiza ngoshobo ethe mfowethu uhlale kwashobo usushoba igama lami lavela kanjalo ke insizweni nensizwa zakuthanda cha hayi ushoba lo lavela kanjalo mangithi ushobo phongolo ke ngicabanga ukuthi lo gama ngilenze kanjalo ngoba vele lihambisana nentaba mfowethu yabona ngase ngithi nje ushobo phongolo lahamba kanjalo hayi ngoba mhlawumbe ngithi mina hayi ngithi shobo phongolo ngoba kunabanye mhlamba bathi mabekhuluma beyifakeni mhlamba nendawo bahlala kuzona cha ingoba mfowethu ile ntaba yangakithi le kuthiwa ushobo indawo yangakithi nje enhle nje phela lapha kuthiwa kwashobo ngayibiza ngalelo gama ngase ngithi shobo phongolo yebo mfowethu iyavo ke ukuthi kanje awuthule lezi insizwa ohamba nazo hobani lapha ngizoqala ngalezi zophethe isigingi njengami lapha umfowethu lo Zolo egama nje lomculo ngeke ngize ngisho amanye amagama ngoba sihlangane ngomculo la engicabanga ukuthi insizwa nje yasemzimkhulu mfowethu uyabona umhlambo ngicabanga ukuthi mfowethu igazi la kwazwa namagazi naye mfowethu sidibana khona ezitulo sidibana lapha na mfowethu ngicabanga ukuthi sathi noma sincokola nje masincokola sathi masincokola lapha kwaba ukuthi mhlambe hayi imoya yethi yazwana hayi umfowethu nama ukuthi mhlambe ngize nengoma studio kube khona la ngibonisa khona mhlambe ngendlela engiyibhale ngayo mina athi mfowethu mawungathi mhlambe yabona ingaba kanjani mase sithi siyayikhipha lento ivela ihlanga umfowethu ke usuka nje emzimkhulu umfowethu uLozolo mfowethu yebo ubani lona umchaze naye lela ikabami ngiyibiza ngestriker but striker sami futhi ikabami lena kusho ukuthi nje safunda nayo noma kade bebancane kumina ngokweminyaka kodwa nje ifunde emva kwami uyabona umsizwa nje saqala thina sasebancane kakhulu ngoba ngathanda nje ukusizwa kuyo le kabi naye yathanda ukusizwa kumina uyabona ngoba naye ikhule ubhuti bayizinsizwa kusho ukuthi nje masidibana lapha ezikoleni mfowethu uyabona ngokukhula mfowethu siyasokola umama wayo ubhuti ophakayo mfowethu
uphakayo ihambi kulanje weshowa futhi awufuni ukudla futhi bana umama usephake lapho ukudla kuyanxaka uyabona bese ihamba ikuthatha lokho ukudla lokho futhi sibuye sidle uyabona mhlambe uthola ukuthi uyabona lapha ekoleni kuba amakhyu amaningi uyabona ilayini futhi uthola ukuthi hayi asifinyeleli bese time futhi ukudla sekuphelile kodwa hayi umama uthe uphakile lapha ukuthi singazo asibone mfowethu sivume naye ingoma mhlambe eclassini iyafika khona umunye umfowethu nje naye ongekho lapha naye uyayiculela kuthiwa ulokhu njani umadoda nawe uyacula uyimfuthi naye kade sinaye futhi bancane kimi kodwa nje abafana izizwa lezi ezikhulile ngokomqondo mfowethu so lo mhlawumbe kubizwa ngebhinqa lasobhongo sizwe egezayo yebo nami ngithi mase ngixayekile ngithi futhi awuni kuBrentwood yawo mfowethu sizwe egezayo nje kakhulu yayibona lapha emlonyeni ihleka ngemayini isemgodini ozamazama bebona lento hayi ukuphepha kwebo kuncane lensizwe yabacashela mfowethu kumele uphephe cha bafuthi ngiyajabula ukunibona nje mhlawumbe singaqala nje ngami mfowethu Lozolo uthi nje nqaphu uyasithinta yini nawe isiginci mntawa yebo ngasithinta mfowethu mhlambe nje ukusamukela usithatha usibeke nje laphana kancane ama minute nyana mbala sona leso siphethe noma leso ungazikhethela esifunayo ngizomnika liso namfowethu ngoba sinane band uzokhona ukusigaxa kahle leso sithe ulule okay yeah sishaya nama console la okay mama kuzokhala akuzokhala mfowethu sokubalekile yeah bakuzokhala nje usho ngidlale ngoma straight noma ngidlale noma nje mfowethu ukuthinta nje udlula usifake kulo line my god yazi mfowethu ayikulungile mntaba baba ngisacela nje mfowethu uzichaze na uphakamisa indawo yangakini usho nje ukuthi umfo wabani kanjani sengimzwile ubafu awubeka amabili amathathu nje azoba isiqalo mfowethu bese singena odabeni miningi imibuzo ezayo lapha mina igama ngumusa yeah ngosikhosana endaweni yasemzimfulu okay kodwa isigodi ke kuthiwa uNkapa abanye bathi sesaplando leyo ndawo engaphansi begugu khona indawo ngakithi emzimfulu ekuthiwa kusegugu okay ayibona ukuthi inezigodi zayo ezizalayo uzalwa yiyo leyo ndawo so ngilapho ke nami ngaphansi kwayo leyo ndawo kumuntu nje wasemakhaya kodwa isikhathi esiningi ngapha ngasegugu ngenxa yezimoto zamatoho nanokuthileke engiyakwazi ukuthi ngakuchaza khona lapho ngobanda mhlawumbe uzokuchaza nawe imadla formation akubona into enjalo so ke nihlangana kanjani bafowethu kulomculo neshoba nihlangana kanjani mfowethu sahlangana estudio nayo lenkundla yabo kwadla ukuthi ke umuntu ocisha adlale lento engiyithandayo yabo ngayithanda futhi wangamukela la mfowethu samukela nje kamnandi mfowethu ngoba namanje sisebenza ndawonye soba ukufonelana nje uyaphila wenkundla uyaphila hayi uke wayizwana ingoma ukuthi hayi ngizule kwazi wafika la ekutheni sisebenze ndawonye ngoba nje namanje kukhona umsebenzi wakhe bambisene naye mfowethu sibheka nje sobabili mfowethu kuona lo msebenzi niqale nini mhlawumbe ukusebenza nawo besiqala nje kulonyaka hawu kulonyaka
kodwa iy'tulo sihlezi sindawonye futhi ngoba sihlezi sigejana nje iy'tulo ezehlukahlukene. Okay. Mhlawumbe mfowethu ngibambe nje khona eduze uyazibona yini ngelinye ilanga ugadla ziphelela noma zisephuka kulishop? Akukaziboni okwamanje ngoba kusabanjisene nje kamnandi mfowethu. Uyabona kodwa phela mangathiwa kukhona ke phela umuntu ngokumuntu angeke size sithi kukanjani kodwa angiyifisi leyo nto ukuthi ngaba nje egcineni noma mhlawumbe ake ngithi angikufisi ukuthi egcineni kuthiwa mina naye sehlukana mhlawumbe ngendlela engekho right noma mhlawumbe kwaba khona ingxabano yayibona noma mhlawumbe nango useyakadla ngapha ngoba mhlawumbe singabonisananga kahle noma mhlawumbe yena engabonanga kahle lapho lokho hayi akuyona into engithi ngiyayibona nje okwamanje mfowethu. Cha, ngiyabonga kakhulu Mntababa nje ukuthi ungiphendule ngalendlela ongiphendule. Ngiyabona ukuthi kusho ukuthi indlela isaseyini. Mhlawumbe size kulensizwa istrike. Mfowethu, nqampu lapha nalapha ungene kubantu. Uthini kimi? Mfuka bani lona? Hayi, kodwa niyaphila. Sikhona Mntababa. Sikhona. Ele basi usiyabonga kangwane. Sophongola impela. Yeah. Lena hayi. Ngeke ngithi kakhulu ade sichazile. Yebo, Sichazile. Ngoba kuhlangana kwethu impela yeah. Khona kwaba into enhle kakhulu ngoba waveje igazi connect. Mfowethu. Ngoba even sesifikile khona le goal. Sake sadukelana ngeinamba. Washo ukuthi kushona lena le goal elikhulu kakhulu. Mfowethu. Nje ngihambela mhlawumbe nje ngithi ngiya lapha ebox. Kanti ade icuphe khona la ihlala khona. Mangithi hayibo. Nangu umfowethu phela. Yes. Sabe shintshana ngeinamba vele kwasho ukuthi adinga sasebenzi le. Mfowethu. Hayi. Ithebe ngitshena ukuthi hey mfowethu ngifuna ukuthi senze into kanje kanje. Ngathi awufowethu. Ngakwethu wena ngeke ngulahle. Mfowethu. Ayivele ikhala. Zabe ikhala. Esikoleni kade sichaze kakhulu. Yes. Ade singadli isobho ledliwa ingane eziningi. Sesifika vele sekuphakwe yonke into right. Sefika yonke into siphakile. Noma kuthiwa ukudla siyabhala ugrade 12 vele sekuphakwe kwaqedwa kwethu suke sekubekile. Mfowethu. Veje mfowethu asidle siphume sithi ubamba lawo maswidi nyana. Mfowethu. Yonke into ibe right. Kube njalo. Hayi impela kunjalo. Kodwa impilo injani nje egoli ngoba nindawo kuyaphileka la? Kuyaphileka. Mfowethu ngicela ukubuza ukuthi wena ubamba liphi iqhaza eqenjini? Hayi. Mina mfowethu lana kuyo yonke into ayenzayo nje kuba ukubambisana nje makukhona ukuthi kuyokhishwa into ukuthi kube khona ukukhiphayo naye ikhipha uhalf. Hlangane kufana nje nokuthi nje iqembu lasekhaya nje. Lasekhaya impela nje ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe if ukhona usikhiphayo sengizokhala ngemuva ngithi umushile into ukuthi cha mangeke ngakhipha nje ikiki ngathi mfowethu awubawone la yonke into yalo. Sure. Ake sibuyele kuwena mfowethu ebhodweni elikhulu ngizwile ukhuluma ngentaba kusho ukuthi wena ungangentaba kahle iphupho lakho likhulu ngaleyo ndlela ukuthi ngelinye ilanga imisebenzi yakho uzokuyifanisa nentaba. Mfowethu yabona ukuthi into ebuye bebhlungu nje ngempilo mfowethu izifiso zakho mfowethu izifiso zomuntu mhlambe noma amaceba usukunawo mhlambe ngokwempilo kusengafezeki ngalesikhathi wena usukufisa ngaso. Yabona nje mfowethu mhlambe ngakulandisela nje mfowethu ungamangala nawe ukuthi indaba yomculo indaba yomculo mfowethu thina sayiqala le ngo-2010 yabona umhlonipha kakhulu mfowethu umgqumeni lo wasenquthu iqhawe nje engicabanga ukuthi mfowethu wonke amaqhawe amaningi abukela kuyena. Ngicabanga ukuthi thina iminyaka yethu vele yayisilapho vele ekuthenini vele ezikoleni sesiyaphuma. Yabona kodwa emqondweni yethu vele sasinayo lento ukuthi masiphuma uyabona ekhaya nasekhaya yabona ngoba thina even nasema primary sacula icathameni mfowethu yabona. Kodwa mfowethu umaskandi siuthanda wona ukuthiwa mhlambe ngama culture nje thina sishayela umaskandi fike sinqobe futhi uyabona. So manje ke lento umculo mfowethu dala sayithanda ukuthi manje umuntu maye mhlambe mangenzeka vela manje kuyothi hayi siqala izolo noma siqale manje uyabona noma mhlambe kade sisibukela obani uyabona
kanti uthola ukuthi abafana nje abafana akho nje futhi mina ushune ngodlalayo ngidlala ushune ngisadlala lo yashuni loya udlala futhi omtshengiseni angeke ngicule into efana nayo ingakho mina ngikhonze futhi ichalaha ngikhonze ichalaha kakhulu ngaphambi ukuthi umgqumene eshiye ichalaha futhi lathi maliphuma endlunkulu lokuzana alivelanga lathi ngifuna ukuba umgqumeni lavela lashaya ushunwayo yabona lakhombisa ukuthi lento le ingenzeka ngaphandle ukuthi wena ufuna uculisa kwaba yebo kodwa khipha wona lakhe talent onayo ungabe ulokhu ubambela nje namathele nje ukuthi ukwenenkeneneza futhi ushimo futhi ufuna ukuba umgqumeni awuyabambela yabona manje abantu abafana nalabo umjikishela futhi basikhombisa ukuthi noma uhoshoza nje njalo futhi uyakwazi ukucula uyabona so ushunu mina ngidlala lo ushunu lo yabona lo ushunu lo yabona nje nomfuthi nje ngibekisela umfuthi lo njoba ngisho ukuthi thina safike saba ushunu udlala futhi ungamangala into angayikhipha la emlonyeni akusilo ushunu odlalwa manje ukuthi njoba ngisho mfowethu ukuthi mangathiwa manje uyaphumelela kuyothiwa hayi ingoba kade sebona ubani bephumelela naye sezama ukuthi mhlambe abe nemali noma amasente yabona so thina umculo sawuthanda kudala mfowethu ukuthi izinto ayihlangani ngesikhathi sokuhlele ngazo mfowethu kukhulu mina engifisayo mfowethu ngomculo wami njoba mina ngisho mfowethu angiculi komunye umuntu kodwa ngithanda ini istyle somunye umuntu uyabona kodwa angiculisi kwakhe yabona ninyanyani kanti kushunu wesimanje emadoda mfowethu kushunu wesimanje ikade lapho sibo ngicabanga ukuthi ushunu wesimanje mfowethu umnandi wona ngoba sekunama 2K awuthanda lo shunu lo njoba ngisho mfowami ukuthi thina sawuqala kudala umculo manje sinalento ukuthi mfowethu sifuna ukudlala lento esiyaziyo uyabona kumele si-adjust manje kushunu wamanje kodwa nje mfowethu lento ushunu wamanje umbhedo mfowethu umbhedo futhi la ngoba icula izinsizwa zizongi-understand ukuthi ngithini mfowethu uyabona zizongi-understand ukuthi ngithini yabona mfowethu ngikutshele nje ngomuntu odla kakhulu nje kulezi zinsuku umfowami amabizela umenzi uyazi ukuthi umenzi mfowethu uma uthatha umnaka noshuni wakhe udlala ushuni wakhe kodwa mfowethu uwayamanisa noshuni wamanje kodwa yena empeleni udlala ushuni wakhe yena owangalezi yakhathi owafika nayo uyabona isandla sakhe futhi moto sithatha usibheka sifana lesi sika mjikjela isandla sakhe moto sibheka uphela umenza uhlishaya amanquma yonke kakhulu kodwa ushaya ngendlela ukuthi ukwazi accommodate abantu mhlawumbe ama 2K ngoba sobuciko nalokho ubuciko lo uyabona futhi nathi into ngamanye amazwi uhlanganisa izitayile ezothuka isikhathi sona so mfuthi into esifunayo kodwa manje le manje iyahlupha wona mfuthi ukuthi kule bese kuba into eyodwa yabona kuba into eyodwa yabona kuba into eyodwa so kumele ngiqhamuke nento yami umfuthi mangabe se-studio ngiqhamuke nento yami ingabe izinto bese yifana ngoba manje kufuna ukuthi futhi uma udlala uyazi ukuthi udlala ushoba manje udlala ulozolo udlala umenzi uyayibona into kanjani into mfuthi engicabanga ukuthi mina futhi nanokuthi futhi ngithi mina ngizojaha ushunu wamanje mangingawazi futhi ngenze njani yabona yabona ngibekisele nje futhi umafika izolo udlala ushunu wakhe yabona umafika udlala ushunu vele umafika izolo ufika izolo umafika izolo yabona udlala ushunu wakhe vele futhi into vele eyamanje lo yazona ngakutshela nje cha ngifike manje vele ingakho ngumafika izolo nje ngidlala vele ushunu wama 2K uyabona angeke futhi bese sonke sidlala lo ushunu lo uyabona for hayi kodwa uyagadla yini ngapha kumafika izolo akadla kodwa ngisho ukuthi futhi ngeke ngicule le ade ecula mafika izolo okay yahlabana phela ngeke ngicule ukuthi kubomvu lapho angifuni lisukiso lamathela so wona mfuthu ngizama ukuthi mhlambe ngilande lokho angilwe namuntu kodwa ngizama ukubekisa futhi ukuthi kukhulu nami esithombeni sikashoba futhi engifuna ukuthi ngiwenze kodwa abantu kuzoba nzima ukuthi kuba nzima umuntu ukuthi adjust entweni esuke yintsha kodwa abantu abazomculo wamaskandi futhi bokutshela ukuthi lento eshaya yiyo yabona mawuzoyilalela kahle yabona ngoba uza nento yakho ngingakho kwakade kuhlukene futhi kunosandile Mbongo kunoshuni umuntu ekhaya wakwazi ubahlukanisa futhi wakwazi ukuhlukanisa ushuni umgqumeni umtshengiseni wakwazi ubahlukanisa uthi umtshengiseni futhi ucula kanje awungathi hey ngone icule nje ngomgqumeni uyabona kwangeke sahlangana la ngambona into engingazi ngiyibuze kuwe mfowethu lo saqala ukusebenza ukuthi khona yini inkunzi mhlamba akacabanga ukuthi ayigadla uyabona wena bafukhona inkuzo ocabanga uyigadla lapha emculeni hayi mfowethu
egadleni angithi sizinsizwa mfowethu vele egadleni mawukuthi mhlambe ngizomhlohla mfowethu uzokadla cha ugala mfowethu phela uyazi ukuthi lento uyazi umaskandi mfowethu ufana nomsizwa kahle kahle ufana nokuhamba ubukela kahle kahle lento kwamaskandi mfowethu isemsizweni vele futhi mawuyinsizwa yebo khona sesisebenzela mfowethu uyacula uculela abantu bese ubuya kodwa udlalisana nezinsizwe ezikhona mfowethu mina ngiyazi induku mfowethu angaze ngishawe mina emnambili ngagcina ngokushaya kithi ngakithi yabona kodwa manje makukhona insizwa nje engathi nje ngihalela nje kuyishaya ngayibhone nje kwamntabaza lo ngoba vele sendimeni isemsizweni angithi mfowethu isemsizweni njengoba nje kodwa lapha nje umuntu uyabuka emculweni mhlambe ungagcina uyibhonyile phela sisolekelelana kahle siyibhonyela uyayibona uyabona nje futhi bekusele nje bakhona usimiselo ngapha ngifuna mina uthi wena umfana wamgqumeni ubani ucula lidodi umuntu ngicula amanga awangizwa kahle mhlambe mfowethu engathi ngicula amanga ngithi ngiyalalela ngoba udodi nawo ngulaleli mfowethu ngoba lo umenzi nje udodi angulalela kodwa mfowethu abantu mhlambe ngicabanga ukuthi sebephambili uyabona lento ecula ulokhu njalo ubani siyalo Mbeje umbeje akusumculi mekeni umthiya ya umthiya futhi akusumculi hayi mekeni ingagadla yini umkhozile ayiyekeni kabla ayiyekeni wathona usimiselo ngadlalela ngapha okay bona usimisela hayi cha mina bafowethu uyabona ulokhuzana umuntu engathi ngiyamgada mfowethu omculo udodi angulalela udodi kodwa nje umuntu engathi mhlambe ngiyamgadla ngokubona nje ukuthi ingoma yakho ngathi ingoma mhlambe mina ngifuna insizwa mina mangigadla uyabona nje irafter leli edlalisana nayo uMbeje ubani usweet ucabasha engiyamhalela la muntu ngengoma mfowethu angifuni umbhonya sebhonyeke kakhulu uyabona ngabe ngidlala ngamandla ngiyambhonya kodwa ngifuna nje ngengoma yakona usweet ngubambe nje khona ngicabanga ukuthi usweet ulalela lapho usweet ukhona yini lapho usweet hlala la bafowethu ngicabanga before siphume ingaphuma yini ingoma mhlambe nje eqondene nosweet ukutela lapho usweet before suke la before sivala hayi ubala mfowethu waqhubeka nenkulumo ke mhlambe misihlangene nizongitshela bese ngirelease mina ubala kodwa ke phela ngicabanga ukuthi naye mfowethu angeke vele asukeleke yabona athi suka nje abehlala nje vele bona buye nje straight mawuyenzizwa uzodlala nezinye insizwa mfowethu awuvele nje usuke nje esitubeni sokuthatha into ukuqondana uyalinda uqala ubone ukuthi kwenzakalani kuqala kunjalo emva kwalokho kuyasuka uqondana naye ngoba sombonile ukuthi hayi ngingakwazi ukuthi ngidlale naye umbone futhi naye ukuthi akanankinga yini nokudlala naye ngoba phela ke udlalisa umuntu ongadlali uyabona nento kunjalo Mawudlala umuntu uzodlalisa umuntu naye ongenankinga ozodlala angeke udlalise umuntu yena egcineni abe engadlali kunjalo futhi njoba ngibale izinsizwa nje futhi njoba ngisho ukuthi usweet mfowethu ngimbone izinsizwa yabona ngomaskandi futhi cha induku uyayixebula la mfo kodwa mina ngiyafisa impela kuthiwa ngempela ngidibana naye yabona cha uyayixebula impela le mfo sinqudo induku uyabona umaskandi ushawo nanqe malaka yamkandi usweet awumtshela usweet uyena ulokhuzana uyena ucabasha lo wavuka uyena ngqo noba sekuvuka omunye ke futhi ngapha lento nayo linofusela wavuka umqumeni kwavuka lo mcabashe nemanje ngathola sekuvuka omunye ozenza ucabashe ngoba lo wayezenza umqumeni who is which lo wayeboshiwe lo ayevele eboshiwe lo nokusho ukuthi nje wathola ithuba mhlazana ucabasha omunye kade uye kade eboshiwe ngobuzo nje le ngoma yakhe le ithi yakhe inkalo wayelanda edanyana wayelanda edanyana usho lokho kanti wayeboshwe ubani usweet noma usweet uyena waboshwa noma ucabashe kahle kahle kwenzakalani kwaboshwa ucabashe kanti uzothola ithuba ucabashe naye wasenqudo kwavela ucabashe wayeseba yisweet angazi kanjani kodwa nje khona lapho mfowethu ukuthi ufuna ucabashe iloyo waboshwa mase kuvela ucabashe lo kanti uphuma naye ejele ngiyacabanga
umdidi le ndaba iyadida le ndaba iyadidi impela kodwa nje impova ngoba lo wabuye secula kangcono kunaloya yebo lo ecula amdidi le ndaba ayadida umdidi kahlahla omkhulu ukucabasha ya uyosidide kakhulu kodwa nje hayi bafuthu hayi lokho engicabanga ukuthi umuntu ongakuthiwa mhlambe kuyenzeka ngiyangcweka naye mhlambe hayi uswidi ngaba uyena umuntu engimbonayo ngoba into engithandayo ngale yansizwa wena ishawushunwayo idlala ishawushunwayo namfuthu futhi ushunwayo mfuthu noma mhlambe ngake ngithi khona la ibukela kubona mhlambe kodwa nje into yakhe and imnandi lesa style uyabona so lo muntu lo mfuthu ngiyamhala phela ngento kakhulu ngishayela khona ukuthi ubutsiza wakhe uyabona ya ngoba nami ngidlala into yami yabona ezami induku naye ngeke zayiba mfowethu ya yilo cha mntaba baba ngiyajabula kakhulu mhlawumbe ngingabuza nje uqale ukuzithintela isigidi sure owesigingi mfuthu uyabona isigini futhi kahle kahle kufana nolokuza nokufunda imoto uyabona nje mina ulento ushaya isigini angaqualify ngisazo code 10 ngisazo code 14 uyabona usho ukuthi mfuthu ngokuthanda ngoba wanothando ngamaskandi ufuna lento uqaleni ufuna ube nothando kamaskandi ngoba umaskandi futhi okwazi futhi umbhedo lento ukuthi ube umaskandi kodwa ungakwazi ukushaya isigini kahle kahle ngokomthetho umaskandi bokutshela abantu abazumaskandi ukuthi mawushaya umaskandi ufuna ushaya isigini yabona ukuze uzokwazi ukukhipha into leyo uwe oyizwayo phela ukwazi futhi ukuthi studio ufika ukuthi thani din awukwazi uthi ngoba futhi bawusho kanjalo futhi ugcina futhi uyasitshenzakala yini kuphuma ingoma ngayona le kade uyiplanele nazi futhi ngiyalento akuphuma ingoma lena kade uyiplanele kuphuma enye ingoma ngithi wena ufike wacula washaya isigini ngomlomo mfowethu uyabona ya transfer ngoba isipikile photocopy wa photocopy ngomlomo ayifika lapha nakuphuma original kuphuma into yalomuntu ngoba phela lento inomuzwa lento uyamukela ke manje sifuna uwamukela lento abayikhipha lapha nabakutshela ukuthi wena agcina ukuthi hayi right yona ngoba vele kungenayo so manje ngayipopola lento ngathi izoba ingozi lento ukuthi ngifike ngitshela abantu ukuthi abathi din ngathi hayi no awungcono usho ngasi isigini mhlawumbe mawukuthi wena ubonile le ngoma izokwehlula okay shona ngasi isigini ukuthi ufuna into kanjani athatha umuntu bese ethatha umuntu ethatha kulento yakho ngoba ukwazi ukukhipha isigini ngomlomo yes kodwa ke futhi phela sekuyenzeka manje uyabona ngoba sekunama AI mfowethu uyabona udintintinte bakuhlanganisela xumanisa iAI bese kubuye kumnikazi oshaya isigini eyimadwa kodwa nje hayi lokho futhi so isigini ngicabanga ukuthi futhi ngithathe ukcode 10 ngizazodlala ke futhi ngendlela efuna ngidlala ngizidlale ngayo kodwa nje isigini futhi into futhi engiyifundele mina ngoba into engiyidlala futhi mina ngikade ngithanda amaqhawe kodwa ngokusetha isigini ngivele ngisisethe ngoshuni mhlambe ngoba ngisho nje ichala ngisisethe ngoshuni ichala ebese ngikwazi ukuzokhipha yami into yabona ethi shoba ngoba mfuthu njengoba ngisho ukuthi kubalekile nje ukuthi uyidlale isigini uma umculo kamaskandi umaskandi vele ukuthi maskandi ngasi isigini kahle yebo kodwa ke uyachitha nombono ka Big Zulu lothi uma ugibele stage kumele ugibele nge-mic ungasiphathi isigini uthi wasishiyeni isigini ukuze angazi nayo okwakhe indlela yakhe abona ngayo nomasho hip hop no yona phela hip hop maskandi hip hop yabona ukuthi hip hop hip hop no namfuthu yabona nje ubesho kanjalo ubhekizulu ucula ilento futhi hip hop noma iafro pop noma yabona ubhekizulu uqinisile for abantu be hip hop umaskandi mfuthu akumelanga ukuthi ungasiphathi kahle kahle uyawazi mfuthu mina ngibekisele nje ngabaculo bafana noMduma uyazi mfuthu bayeka into enhle uyabona beyeka phela uMduma kade besiphathi isigini umjikjela mfuthu kade bephathi isigini ngestage uyabona lento kade imnandi lento yenziwa ukuthi manje ungayiphathi isigini angithi lapha siyamayima mfuthu akusu live umama ingoma elento ngeke sizwakale vele isigini kodwa siphathe kubonakala ukuthi umaskandi uyabona usungasibeka uma ufuna ukushaya lezo nyawo lezo uyabona kodwa nje angivumelani nayo ubhuti omdala yona leyo nkulumo yakhe iyageja ngoba yabo nje ngomculo osafika nje usaqala lapha umaskandi uma uzoqhamuka abantu abakwazi uyafika ucula umaskandi awuphethe isigini uyogibela nemic umuntu uzwa ngoba so stage ukuthi umaskandi
uyabona bona nokugqoka nje uyabona ugqoke njengoba uyigqokele bese nangumfowethu ngabe omunye umuntu uma engena leminyango ngokubuka nje ukuthi umfowethu ugqoke kanjani usebuyela umqondo wani obubhinci lo waseKZN kodwa naye uma engagqoka mhlawumbe njenganawe kanje kuthatha isikhathi ukuthi abantu bom-understand bazoze bamamele into ephuma kuye emlonyeni umZulu uyabona umsuthu yayibona into njalo so manje ngamanye amazwi ngizama ukucacisa yona le ndaba yesiginci ne-mic kahle kahle sibaluleke ukuthi sikuveza ungakasho lutho isiginci maskade angithi lapha wena bhuti sorry bhuti laphana abaculi mhlawumbe uma kuthiwa bamenyiwe noma bodlala khona akubu maskandi kuphela kuyahlukana la engicabanga ukuthi kuba umaskandi kube yiyo yonke imculo ekhona manje ke sekushintshile futhi sesihamba ngelinye igi angazi futhi sobamba kanjani lo shuno manje sesigqokisa impela kwamanje ko Kanye West ke manje eyo madoda sekufuna manje sigqoka amabhlukwana amakhulu ngempela ke manje ngathi into umZulu ade lifakile nje phela yiyo lo shuno ongenile nje ama impahla zaphesheya hayi kodwa ngeke yazi ukulenga nje amayembe mina ngikuzwisisa kahle vele kulenge uzosiphatha kanjani isigcingo usulenge kanjani ngokukhulu umfowethu unga-understand kwani ngoba phela khona ukugqoka enye into nawe ungayazi ukuthi uzothi ugqokeni uyayibona abanye abaculi bala eMzansi umuntu ugqoka into engayazi naye ukuthi uzothi ugqokeni kanti ubani umuntu wakhipha lento owaqeda lento yokuvunula stage ukuvunula isekhona ikhona qha nje ubona abantu mhlawumbe abaculi abaningi bengathi abayigqoka gqoka iyadura ivunulo kuyadura ukuyiqasha abanamali abaculi ungakubona nje begqoke kahle bebaningi abaculi abanamali iyadura futhi yazi ukuthi uma lokhuzana uma uya lapha nesitolo uthola ukuthi mhlawumbe uyiboleka kumele ukhiphe 8000 eyo madoda ukuthi uhambe uyodlala waphinde ubuyise madoda manje into engicabanga ukuthi iyasilimaza kahle abaculi sebephumelele bayakwazi ukuyithengela mhlawumbe ukuthi ngiyabona nje lokhuzana banawa yabona imvunulo yakhe uyena umuntu lo engisambona ekhandla ngokuthi aphakamise ilokhuzana imvunulo nokuthi uyini masikade fana naye umthandeni yana umthandeni unayo futhi imvunulo ngathi unayo phela ngoba unokuyigqoka nje phela nina ke bafowethu nthini wena ushumya uyavuma yini ukuthi uvunule stage mfowethu uloshunu wethu amabhesha ayavuma mfowami ngoba uyabona mina kunengoma nje la ngibiza khona mfowethu ngibiza nje mhlambe ma ukuthi mhlambe uthatha ukubheka mina ingoma ngifuna ukuthi ibuyele leyanto ukuthi abantu beyithande lethi bayibona ukuthi lento iyenziwa amaZulu yes uyabona kukhona into eyenzeka mhlambe emakhaya makunemsebenzi nihlale nje endlini kubizwe ingoma khoma izinsimbi zingeke yebo belilizela omama uyabona ukhala imkikizo uyabona futhi so leyo nto leyo engicabanga ukuthi mina ingoma ekanjalo ngisazenza ngicabanga ukuthi leyo nto leyo umaskandi futhi noma sizobuya ke siculele mfethu odale ngoba phela odale futhi abantu ufuna sibaculele la ngoba phela manje ngicabanga ukuthi uyazi uma uthetha ubheka thina amajonga asifuni ukusupportana sodwa eqinisweni la mfuthu sinakho ukuthi singafuni ukubambisana ngoba mhlambe sisuke sibuka ukuthi wena phuphuka nje mfuthu ngikhule nawe uyabona kodwa manje sekukhona into engiyenzayo ehlukile kuba nzima ukuthi manje wena mfuthu ungisupporte kuleyo nto leyo ngoba uba nalento hawu lona uyithetha ngafikaphi uyabona akufani nebhola yabona ibhola mfuthu ebholeni uyaphuma uthi iqenge leli ngoba ebholeni mfuthu usha abantu ucha lento iyadlala ngempela ufuna nawamukela ukugca iyadlala yabona manje into efana nomculo mfuthu isijwayelekile wonke umuntu uyakwazi ke studio efike urecord akufani leta yayisasami ngekhono yabona yazi kukhona nje umuntu okade ngidelela lapha ku TikTok wakwamchuna angazi mina kwamchuna kodwa abafana kwamchuna hayi angikhulumi kabi kodwa ukuyasha hayi konakele bafana hayi lo mfana okwamchuna uwenza ivideo lapha uthi mina ngimfonela ngathi angilokhuza mina ngimazi la muntu mana lo lapha lo othi wena umfonelile wacela ukuthi akuphushe angiphushe ngiyambona uyabona
Yeah. Mina kade ngifaka ivideo mfowethu. Yeah. Ngifaka ivideo engoma yami ethi engoma yami ukuthi kade ngifaka igoli lapha ngoba sinokushayela lapha imoto zamandiya lezi driver. Yeah. Kade ngifaka ingoma yami ngoba ikhuluma mhlambe ngesimo sokuthi ekhaya abasangazi. Yes. Uyabona? Ngifake lapha. Wabuka comment Yeah. ngoba vele nginokuhleka ama video akho ngoba umuntu we-content but angimazi la muntu wethu Yeah, yabo. yeah. Wabuye futhi kusho ukuthi ngiyacabanga ukuthi nami kade sengicommente kakhulu ngakuyena noma mhlawumbe ngilike kakhulu ukuthi ngiyahleka. Yeah. Usayibona le video yami le yabona. Mayibona le video yami le mfowethu lo mfowethu lona usethi ingoma ke uyayincoma uyabona ukuthi ingoma. Mangithi ngithi lo muntu usenza ivideo. How? Uyagadla manje sengitshela ukuthi usekhuluma ukuthi awuphongolo mfowethu cha igagwa kazi. Alikho igagu. Ngoba ufuna siculise kwasicebe mfowethu sonke. Sonke mfowethu ufuna sikhale manje njengocebe. Ufuna sonke sikhale manje. Sikhalise umfowolo waqwabe lo uSminofu. Mfowethu. Lento kwagumede ufuna sikhale sonke manje. Sibe izimbuzi njengosheke sonke ukuze sikwazi washo kanjalo ukuthi sibe ukuthi sekufuna sonke ke manje sivele simemeze sibe izimbuzi sonke. Uma ngicula into yami nangakhona ukumemeza usho ukuthini ukuthi angilona igago. Futhi simemeze sonke phela wasizizwa ngeke simemeze sonke. Mayememeza usheke imbuzi uyimbuzi yedwa futhi. Mina ngiyona imbuzi. Futhi angeke mayitika ugatsheni futhi wayacula into yakhe la uyabona namanje usacula yona into engathi sisicathamela uyabona ingathi isicathamela into ecula ugatsheni lo ngakithi futhi bathanda ubugagu bakhe ngalo shuni lo futhi ugovozile mfowethu angeke ngimbale vele ugovozile uyayisebenza wayiqinisileke lapho vele ugovozile uyayisebenza lo nto umculo uyenza nje vele ngothando lakhe vele ugovozile umfowakhe umalo chayo into adume ngayo nje ukuthi egaye ucha futhi ihawu uyakwazi ukusebenzisa angeke ukuthi ubugagu nabo lobo futhi usho ukuthi imoto aseyamagagu uyabheda lo yaba mina ngimazela nje futhi egqoka ikhipha lezi ngane zosisi lapha eshama video efaka amaduku ebestabane ngimazela lokho angimazi akusika mstabane futhi nami izolo gay hayi nami izolo ngeke mana yini gay yini gay esinje Igege sizula ikhompyutha. Igege kodwa yikho ngani yini Bese istabane futhi. Intombazane igqoke impahla zabafana ibizwa ngani? Ibe sizenza umfana. Izulu. Istabane ko. Hayi. Ingezula. Hayi bafana bakithi mawukuthi isilungu siyasehlula. Isilungu leso. Isilungu uThombo. Sikhuluma ngesiZulu. Bese umfana uzenza intombazane. Istabane futhi. Shuthi itabane nje. Itabane. Cha itabane phungana nje mfuthu angisho kahle. Umuntu oshintsha ubulili wakhe kahle kahle. Ezenze omunye umuntu. Uyamisa. Cha uma ukuthi khona umuntu ongicela eringini ngalokho futhi sengiyokuthumelana lebhukwana ukusakaza futhi. Ngoba phela ngoni ngoneni lapho itabane futhi. Alikho elinye igama nami izolo ngeke ngathi ngiyabuka lapha ku TikTok kule page lakhe. Ngoba ngisendele ubafu nami WhatsApp uthi hey awungene lapha einkundleni nakho lapha kuma trend type mangithi ngiyangena hayibo umswahla nje womuntu ngibathe ngithi amavideo khona avelizwe yabonje ukuthi lo muntu ushothe ngemobile mobile usenkungweni kuyabonakala kodwa ukuthi igago phongala lo alikhipha zakhona ezinye ezila uyabona ama crop top ungawazi ukubana angazi bayosi angamazi lo muntu kuthiwa wamculo wangizwa manje ngamculo futhi umfo wangizwa Ngifuna ukumcheka serious manje la. Lo muntu ukhuluma kakhulu mfowethu bavumelana nabanye kuthiwa vele hayi alikho igagu mfowethu umuntu ofuna ememeze evele ku TikTok ememeza Yazi mina kwafika umnyu ngaye ngabuza umnyu baba studio ekuthiwa Babhazuka ngathi Babhazuka lo ekhipha amanqumana ngathi Babhazuka uma kuthiwa kufika umuntu la uzocula and uyamuzwa vele ukuthi hayi khona lo muntu uyabhimba uyenze njani yebo wathi hayi phela kushuthi ushunu wakhe wabakhulumela nje leyazo washo njalo wathi hayi kushuthi phela ushunu wakhe uhamba la kushuthi uyabhimba uyizwe le ngoma mina wathi ukuba kuyona yakhe mhlawumbe ucula ingoma yomuntu lapho engizomtshela khona ukuthi cha uyayibhimba le wesiboyayizwa manje yakhe le uyabona namhlanje I think oThuthani bakhululiwe
ngalento ukuthi umuntu oza nomsebenzi wakhe ebhimba ayikhaya. ithalente lakhe ushuni wakhe ubhimba ngayiphi ingoma Mina into engiyibonayo yakhe kushuthi ushuni wakhe akusikhona ukuthi mhlambe bona basuke bexosha lento asuke ezofika ayikhiphe imbadalo. No but njobe shilo umayogadi nje ethi umayogadi nginimele angithi yabo nginimele angithi kade ekhuluma umshuni wakhe Uthe lo mfo odilela lokuthiwa ubani lo umbeje uthe udlibe ya kade dlala ushuni wakhe ethi nginimela ngithi yabo ukuthi umela amabhinqa angazi ngisho le ngoma ngilimele hayi uthi ngiyimeya uthi ngiyimele yebo cha hayi bo uthi ulimele ulimele phuma ilo i-title ithi ilimele inhliziyo. angibukanga itype Ilimele inhliziyo ngiyibonile icover ngizwile photo. itrend lengoma abantu beyidlala usikhinkile kade iphuthumise lapha ku khona TikTok phela i-episode yayikhona lapha umayogadi sambaza lapho isimayo lesi mayogadi nesinye isimayo esamlimayo Leso sigange lokhu. khumbula leyo Usondo lemoto. Lebabade bezomqukula unesechathe kanjani waphuza komdolofi umayogadi mele umaya kathi isimayo lo esedla umdolofi phela umayogadi insizwa ngapha emzinkulu wangakeni cha mina ngiyamncoma kade ngithi uthi ngimele ngithi mina hayi cha usimele impela ke mina ngithi uthi ngimeya ngimeya hayi mina ngithi ngikade ngenza isibonelo ukuthi uma eshaya ushini wakhe ethi nginimele kanti uthi ulimele esibavala pha esavala inciko mayethi kade ngilimele cha bafuthi uma ucula kanjalo omayogadi mfowethu bacula lo shuni abaculayo uthi nginimele kodwa abantu bayabathanda yeah manje lo mfo masevuka ngophongolo ethi ophongola bekho abacula abaliki igama Useja ngumthole yazo. ufuna uphongolo futhi kube khona umuntu oculisa umgqumeni yeah ngoba ukhuluma nangogovozela uthi unebhathi umgqumeni ngokuthi kwakhumalo engabikho kanti uthatha khona lo shuno othi nisalalelani ophokondo wakhona ngakubo naye nisalalelani uthatha lo shuno manje uyazi ukuthi kwenzakalani obhodi engicabanga ukuthi isigodi nesigodi ake sithi nje futhi isigodi nesigodi sinoshuni wanga oh yeah kodwa mfowethu ngoba vele lokho mfowethu akhona ukuthi akaloniga uyigago ngakho khona lokho akusho usunwazi isigodi isigodi sinoshuni waso kodwa ukuthi siwuphongolo sonke akusho lutho lokho ayes the isigodi sakhe sakhona wayinkuzi usicatha mina shunje hayi qhawula into zakhe manje ushuni wakhe umnandi kakhulu ya Edelela phela. Lo? ngimuzwa kahle futhi khuphuka futhi lapho kunjani kuright Kuleka ngiphethe mina. Behind the scenes. usunodlalwa ngakithi yeah kahle kahle ukuwona shune ngabe siyawulandela semzimkhulu kodwa Okay. ngenxa yokushintsha nokuhamba kwekhaya Nibalekelani lapha? asibalekanga la sikhona kodwa ke when it comes to kambe ngazi ngibeka kanjani yabona umuntu omkhulu nikhula izinto ziyashintsha seke sibheka into ethandwa abantu ukunje manje yini abayithandayo yeah bese sisebenzisa lokho okay ngoba nathi sibheka inzuzo yeah njalo nje kodwa kona egcineni bekumele ngabe sambala njoba benza nje uma fika izolo yeah Mina ngithanda ukuchonela ebhaca nje. Yabo ukuchonela ebhaca. Hayi, ngiyamfo into yakho yakholela kuyona. And usaselapho. yeah Yabona nje ngoba ngasemzimkhulu. Ngathi ungangasuka kakhulu le kwi-background yakho. yeah Ukuze wazi ukuthi leya nto leya imila lasemzimkhulu phakathi. kunjalo nje Uyabona? hayi njalo hayi ngizosela Kuphoka kanjani?
man kanti uyala lo shuni uthulela manje wezani manje ke athi ngibuye futhi ngizenze ayona ngiyawoza kabe angizwa kahle ya ukhona kuloshuni mama lo shuni ngizwana lo shuni kuthiwa yini isibhaca lesi oh isibhaca phu ay umadoda wemadoda sizo sediname yamasane wokamala kodwa abafana ingoba sefoyesi kodwa abafana kodwa abafana wolokuza kodwa wemadoda sibona sediname wokamala ingoba sefoyesi ayibona mfowethu manje bana ngoba unazo ezakho ingoma unawo ama-album yakho uzibiza ngubani ulozolo igugu elihle online okay bhala nje ulozolo igugu elihle uzothola nje lapho ingoma uzoveza umsebenzi wakho uqaleni lukhi kade mfowethu kodwa ngenxa yezimo yabo ukuthi umuntu besasebenza phakathi kwabanye abantu asebenze futhi kanjani kanjani so lokho akuzayi kungiveze kakhulu mfowethu yabona kodwa khona isikhathi la engangazama khona ngokungathi ngiyavela ngenxa yesimo sokuthi-ke umculo udinga ukuthi uhambe mfowethu udinga futhi ube nesikhathi sawo unake emsebenzi wakho isikhathi sawo so ngapha uma ungatohozi uthanda ukuthi kube i-challenge ngoba umculo wamaskandi udinga iy'mpahla engathi ukuze nabanye abantu bezothi ukunaka nayo manje and ziyaduda isibuyela kimi-ke lento ephungalelo mfowethu ya ngiqeda kade ngiqeda ukuchaza mfowethu ngixolise mfo wami ukuphulule ya lento ukuthi umculo wamaskandi thina amajongo yes yawe nje mina mfowethu mawuthi uthatha ukubheka ya kuba nzima ukuthi unconywe yelinye ijongo ukuthi mfowethu ugqoka kahle uyabona libuhlungu yona Hey, ngikuthola ukuthi bacima amaskandi. efunwa amanye amajogo ya okuyinothisa nje uma kuthiwa nambani baningi ngiyayibona ya bese kuqhamuke oyedwa mhlawumbe ungagqokile nje uyazenyeza yena ibafu siphuma yena sona asibone mfethu ukuthi eshazi mina angikho kule level yabo nje mfowethu nabo futhi uyayibona bayakephethu ukuthi kuba ngenye indlela mana bafokusela lapho nje kuyenzeka yini kodwa ukuthi lento iyawuthinta yena umculo kuyenzeka yini ukuthi uye studio vele udibane noThibela engaqokile wemama kuyenzeka mfethu uvela ukhohlwe zonke ingoma ngiyambona uThibela mfowethu kusunenkinga ke phela lapho uma ungakhohlwa mina ngiyaxolisa ukubuza behind the scenes yeah kucula ingoma noma kucula impahla kucula iphimbo noma kucula impahla mana uyazi kwenza kanjani futhi lento yeah ngicela unake mfuthu abaculi abadume kakhulu abadume kakhulu manje ngingakhulumi mhlambe ngomthandeni okhuzana oJaiva le genge lefika manje mfuthu ngingababala umduma yonke le genge iyacula le emva kwamgqumeni lo genge lena efika manje mfuthu igenge eningi esuke igqoka kahle yeah itrend lapha ku TikTok ngogqoka kahle yeah izile emculweni yafike yadla futhi angithi manje asadayisa amakhaseti ukuthi wena mfowethu ngokubuza nje ukuthi ucula ingoma yini noma ucula ukugqoka kahle yabona sesiphoqelekile manje sigqoke kahle ngoba wena mfowethu sizama ukujaha mfowethu umsebenzi wethu kunzima uyazi ukuthi mfowethu mina ngokwami mfowethu angifuni uqamba manga mina ngokwami mawufika emculweni yeah ngibona ngathi kokungcono kathi unamakhaseti nama CD yeah ngoba wawuwazi futhi ukuthi uthatha iCD phela futhi futhi bayadura siyangemali mfowethu lapha akusiwo umdlalo ucula mfowethu yabona
Ngemali futhi sisebenza kanzima emafemini futhi silale singadlili. Uyabona? Sithathe leyo mali leyo mfowami siye yitutu. Siyophusha futhi leyo nto leyo uyenza ngothando futhi. Uyabona? Angibalisela abantu. Kodwa ngoba ngithi kwakungcono ama CD futhi ingoba wawukwazi ukuthi uthatha ama CD wakho. Uhamba udayisela abantu udayisela abantu futhi abawuzwayo umculo wakho. Ufike udayisele uthi mfuthi naye lokho mhlawumbe maku 50 rand. Ugcina usibuyisa le mali yakho leya. Manje lapha kunzima ngento kodwa online awaziwa umuntu. Uyabona? And ukudlala kwakhe ingoma online kunzima ukuthi iphushe ngendlela ukuthi kufanele kube khona imali oyikhipha ukhiphela umuntu othile odumile noma mhlambe influencer ethile ukuthi ukwazi mhlambe likuphushela ukuthi ukwazi ukuthola ama views. Uyabona? Uzothola imali yakho back. Uzothola imali yakho back. Uyabona? And ngeke uholele ku YouTube mfowethu angawashanga ama subscribe afunakalayo ukuthi ukwazi ukukholela YouTube. Dala mfowethu sicula njobe esho mfowethu dala sicula kodwa sikazi ithole thina imali ka online. Uyabona? Sina ama views kodwa ama views ethi awasho lutho. Cabanga nje futhi ake ngibekisele nje futhi nge views elilodwa la meli 1k. Abantu aba 1k abalelo umculo wami futhi ngabe nginamalini futhi. Bafuna inkulumo yakhe ibalo esipo. Ngiyacela mfowethu. Yabona inkulumo esikhuluma manje. I think iyona inziki yakho. Lapho mfowethu ngicela ukuthi uqikelela ukuthi uhamba. Khona khululeka futhi. Iso lakho nje lingasuki. Bafowethu. Kanti ukuzohola emculo kumele wenze njani? Ukuzohola. Uzi imali bekhona online. Sibo ngiyacela mfowethu le nkulumo lena iqophe ngalendlela ukuthi impela nje mfowethu siyahlupheka manje. Kumele wenze njani? Kumele ube nabantu abangakanani? Kumele basubscribe baze kumele kwenzeke njani amadoda? Uyazi into yasemculweni ifana nephupho mfowethu. Ayibona. Awunako ukuthi uzothi uculile le ngoma. Izoba uyicula vele unama views wayo emqondweni. Ube futhi ubabona nabantu abazoyithanda. Abokuqala futhi. Ayibona. Uyicule uyithathe uyifake online kula singazi khona nathi ukuthi kusetshenzwa kanjani. Ngoba mina khona ingoma engayifaka online. Yabhala ama views wami ukuthi 400 and something. Cishe nje no 3 days. Ngathi ngiyabuyela kuyona sehlile futhi. Ayibona? Ngabuza kwabanye kade baba khona online bathi hayi futhi iphutha futhi kuke kwaba khona iphutha. Uyabona? Emva kwaloko base beyalungisa lelo phutha ingako lama views abengaka egcinena nje keshona phansi futhi. Uyabona? So angeke uthi uyahola ngama views angaka noma kuona vele ama views kuthiwa ayaholela. Kodwa mina bengakazi ngole ngawo. Sayiloko nje kwesession ukuthi umuntu angibese angikhokhele bese ke ukuthi ingoma yakhe yenza ama views awongakhi mase kutheni kanjani sisuke sokwakhe nama views akhe. Uyabona nje bafuthu ukukhuluma iqiniso nganza kwethu. Lento online abanye bayahla ngayo. Kodwa into eyinkinga asithola ulwazi olwanele. Uyazi ukuthi umuntu ongumculi nawo umuntu mhlawumbe odumile. Kuba imfihlo yabo le. Angeke beze bekutshela iqiniso. Kuba ngathi angazi ukuthi ngizokwenza akutshela ukuthi uhola uma sekunjani umuntu mawuthi uyambuza. Mana ngikutshele mfowethu mina mhlambe ngolwami ucaningo sesengiya lapha kucaningo lami ngiya lapha ku Google ngiyosearch ukuthi ku YouTube uhola masehola nini mase nama views amangaki uyabona ukuze ukwazi ukuthola imali uyabona bangitshele mina ukuthi lapha nesilungisa khona ukuthi at least iba 500 subscribers kusho ukuthi abantu abacofe ama subscribe akho ngalo ngaphezulu kwa 500 mhlambe kukhona umncane madoda sinenkinga yodwa ukholethwa aphi ngaleja futhi uyazi la ukholethwa khona leyo imali ingena bathi uyayilinka ngoba niyacula kanini nithola kanjani bayilinka khona ama steps afollow ngoba futhi manini ngoba nina nabaculi usho ukuthi sibone thele nkulumo ithathe yaphila uyazi mfowethu la into engizokutshela yona nini imali kanti nithola kanjani emculweni angithi i-social accounts angithi lento le cishe ifana ne-Facebook lento lena ilinkwa njengemniningwano yakho yebhange iclock ekhadini lakho masorejistile ngosonina nononina kanjalo inkinga esinayo yazi ukuthini mfowethu ukuthi mhlambe
mase unama-views amangakho ukuze uthole imali and manje mali yini ngoba And okay uyazi khona ipepe imali yama-views ayingeni namhlanje ithatha 6 months yabona ikenge le reach 800,000 or 1 million ngendlela ufuna uthole ngakhona imali uyayiclaima namhlanje after 6 months imali yakhona bese approve uthola imali yakho ungathi wena hayi lo mculi lo hayi indaba ehlupheka ngoba nakho usha ama-views thatha 6 months angithi-ke mfuthi ibuyela lapha egameni lami lo ukuthi lisekho umchashazi lapho khululeka bro egameni lami lapha lo ukuthi le nto le yokuthi ama-CD ayengcono bafuthi noma ama-USB ingakho ucipha azenzela ama-USB yabona futhi okhuzane bahlala ephakho ama-USB kade abasebenzele vele badlile la uyabona ngoba mfuthi kade uma udayisa i-USB ukwazi ukuthola imali yakho same time manje le mfuthi ama-views mfuthi phela ama-views maningi manje sesinawo laphana kodwa mfuthi akekho umuntu ozothi kukhona imali kumele siyithola bafowethu mina nje ngisacela ningiphi ithuba ngimchazele imisebenzi kanjani lento lena ilulu lama-CD angeke into yakudala ibe lula udlule yamanje angeke technology hlezi kunikeza very easiest way yokwenza izinto fana nje nebhasi angidala sesivuka ngo-2 sigibela amabhasi njengamanje sisagibela amabhasi sesivele senze njani sesivele hayi ube request sesiveri far away hayi manje uya request yabo nje ngizobekisela ngani ngo-YouTube angifuni ukuchaza lento yokuregister ilokuzana i-voice kunalento yokuregister i-voice angifuni ukuchaza kakhulu basifihlelo kwamanje kodwa ngiyazi sochazela lento ka-Facebook siqale ngo-Facebook ngoba WhatsApp naso uyakhokha uFacebook WhatsApp usuyakhokha kadwa kuba phela WhatsApp kodwa kufuneka ukuthi ube offline futhi uhlezi online shuthi sinemali ehlezi angithi uyazi ukuthi isebenza kanjani lento usazokhokha mpela ngiyazi maybe 2 years mkhulu kakhulu ungangibhadalanga 2 years hayi ngisho ungabona ama-results ayimningi kakhulu 2 years yabo ku-WhatsApp impela uzokhokha hayi bophuthi mana uyafuna ukunikeza indlela yaWhatsApp khokha kanjani cha uzongenzela hayi ukuthi uzomnikeza leyo uzongenzela ukuthi ngapha la ubesokhokhela hayi ndiyakhokha bafo ayinto idatha yakuthenga imali esibo hamba lapha ngifuna ucheck ukuthi akubonakali manje kanithini ma ngurani buka la angithi uyabona kunalento yokuthi WhatsApp ke yona usebenza njengekhombo kusho ukuthi ama-views wonke nawo uYouTube wonke lamalo kuzana ngaphansi kaMeta company kaMeta uFacebook ngaphansi kaMeta uInstagram losimbiza ngoMeta nje nokuthiwa uMeta exactly Meta AI exactly yabo lo Meta lo very strong very strong kodwa ngicile kakhulu la ekuthenini imali uzoyenza kanjani kuWhatsApp wazi ukuthi uhlanganise le mali yonke ingene ku-account yakho understand bese into enzayo kunemali ka-YouTube nansi YouTube ngizobonisa nje kancane usudle malini kuwe ubani YouTube sengidle malini ku-YouTube mina ngiphila ngawo yabona ngempela ihliziyo yami babuhlungu ngambona umculi wakithi eshaya iski bafu ukwazi ukushaya iskingi letha la ukwazi ukuthi ukwazi awuthola imali awusebenzi awunamali uyalamba bafu ushoda imali yerent ngiyabuza bafowethu ukwazi ukuthi awunamali kodwa unefoni hayi man hayi ayisebenze into futhi ayizisebenze anytime soon you understand ngeke yabona mina ngizonitshela into ezingeke zisasebenza ezingasasebenzi manje uvuke kusenishaya amakhazi emsebenzini one yabo mina agcina usebenza ngo-2015 akaze ngiphinde umsebenzi angeke uphinde usebenze ngiyaphinde ngisebenze imoto sengiyithengile akazi zingani uyezwani imoto nje sengiyithengile buka la yabona abantu bayithanda icontent lento yokuthi mina kusebenze lokho kuke emsebenzini usebenza umuntu bafo bengithi ngizokukhombisa uYouTube ne hayi yabo uba no YouTube ekugcineni kosuku bese uba no YouTube studio uYouTube studio
uyena ozokusiza naye ulokuza no WhatsApp uFacebook wawuno studio waba no meter studio waba ngazo wawu-suicide noma wawuba bayikhansela bayishintsha yabo sengiza imali 95 cents yabo why kumele ungayenzi imali unefoni i-account every day every minute kumele imali yakho uma uthi ungena efonini uyazi ukuthi ngishawa yini mina yeah ezakuthi uzayisaba ikhamera zithanda ulive facial so now okay ufuna ukuthi ibambe ipali kanje ezakuthi uzayisaba ikhamera kanti imali ingangena mina bengilwa bengifuna ubashaya ngesurprise kodwa ngenza iphutha yadilika imali ezakuthi zayisaba ikhamera nazo angihleli hayi bafowethu ngeke nazi zayisaba ikhamera nazo imali ikhona bafowethu ku social media asiyenzi ungavumi abantu bekukhohlisa imali ikhona ku social media abantu bakhiniza ukuthi social manje media ukhona umuntu ngiyafisa ngempela ukuthi ngisivule kuse right up ngiyafisa ngempela ukuthi ngisivule isikole sokufundisa leyo nto kuphela you understand thatha nje ifoni akudinga ngisho icomputer njengoba uzinstall uWhatsApp lo uinstall uFacebook lo ufaka i-app yemali efonini you understand injalo lento leyo and ngiyaphinda lami mawupost video kuWhatsApp ku-account imali kumele ingene mawupost video ku TikTok imali kumele ingene mawupost video ku Facebook imali kumele ingene you understand Darko Blue yebo uzolamba ngechoice yakho ukuthi awupostanga once waba nabantu waba nomuntu oyedwa la ngizayifunda esikoleni esiZulu esinguni ethi izinto eziningi ziqala ku1 2 sekukuningi kakhulu you understand bafu ngiyakutshela mina iningi imali social media wena okwakho ukuthi uqondanise izinto zakho nina sizama silungise manje you understand ukuze nami ngihole ukuze impela nje sibone ukuthi ngeke ngihole asube kabi ukuthi uyazi ukuthi kunomuntu wena unama followers angaka awunamali followers amangaki mina unafollow almost 100 and something thousand wena 26 mfethu kuphi 26,000.2 ku TikTok umcheke manje uzoba Facebook uFacebook anginasho ku Facebook but I think I am not sure on Facebook yena nto kumele iphusha kakhulu uTikTok okwamanje usakhokha kahle kodwa kancane futhi kahle ngalento ukuthi ube ku live yes bekusend la gift uyayizwa bafuthi ngilwe siyawathola kama 59 imali ke le bengenzani siyawathola kunomuntu ophilela ulokuzana uTikTok ekseni kunomuntu ovela vule nje live ekseni uzophuma ngo3 ngo7 ekseni ku live uhleli kanje lo muntu akasuki ugeza lo muntu abuyahlale la and umthetho yazi unama notification webuthi imali umsebenzi nasifaka ama data amakhulu kakhulu kulenyanga lesiqalayo ngoba manje mfuthu sikhulisa imali kaShoba sikhulisa imali nizophinde nize nina ngiyayivala le video ayivalo hayi kwami masithola nje ithuba ngoba ke phela besinazi uyazi mfuthu yazi mina phungana nje mfuthu ngicela nje futhi ukuthi uqala nje ukubonga mfowami ukuthi futhi usiphi ithuba mhlambe nomfuthu mayekhuluma lapha njengomuntu engifuna ukuthi bese emva kwami ngoba ngiyamazi igagu ngikwazi ukukhuluma mfuthu mhlambe ebonisana nabantu mina ngiphatha amahloni yabona yena uyakwazi ukukhuluma nabantu so ngithi hayi mfuthu akangikhulumele nezinsizwa yabona uyabona kube mhlambe mina ngaqonda wena mhlambe wangeke izwakale kahle le so yena wayakwazi ukuthi mayixhumana nawe yakwazi ukuthi lento izwakale ukuthi ukhuluma ukuthini yabona mfuthu so ngiyabonga futhi ukuthi ukwazile futhi ukuthi usamukele sifike la sikwazi ukuthi sizokwazi mhlawumbe ukuthi siveze ebantwini futhi nanokuthi ngoba yonke into futhi seba imali manje yabona abantu futhi ukhipha imali ukuze wenzeni ukuze bekusize bekwazi mhlawumbe umuntu usene channel yena yabona ukuze ukwazi ukuthi mina ngiveze ikhono lami ngiyibona funa mina ngikhipha imali ethi aphinde adle futhi mhlambe ngokuthola mhlambe ngawo le social media mina ikhona manje ngizoyithola yabona ama video ikhona manje ngizoyithola uyayibona ke leyo hayi nje la mama so mina ngizokhokha mfowethu uphinde futhi ukhokho nawe uthola ukudla futhi ngalalela so manje futhi
mina ngithanda ukubonga futhi saze ngicabanga ukuthi futhi ngibone cha usizwa futhi unalo yabona ngoba enye into futhi yabona mase kubona la ko lento nadala sakwazi lapho ku 2015 futhi ukwazi kwabe umthandeni wayekhipha ingoma ethi ke waphafa go yebo ngalo ngawazi ngalo ukuthi umthandela kusebenza ukole ngokuthi ngawazi lapho futhi nakhona ngakazuwa ngathi nangu umuntu ededelekile ukuthi siyehla phela manje namhlanje unalo ke lelo ciko sasehla futhi vele lapho yabona so ngakwazi lapho ngicabanga sonke lesikhathi futhi ngiyakulandela futhi uyabona so ngizama ukutshela futhi ukuthi kuba nzima futhi ukuthi mhlambe ngithi hey phungaleja futhi ngibone nje umuntu oyicelebrate futhi futhi ngicela ukuthi siphumane noma mhlambe ngibona ukuthi mina ngiyakwazi lo ukuthi mina ngazi yabona so futhi siyakubonga ukuthi futhi ukwazi ukusamukela futhi insizwa zakithi sizokhombisa futhi mhlambe ukuthi ngiphushe nami umsebenzi ngoba ngikhuluma nje futhi kunomsebenzi lapha onalento onengoma lapha kade ngiqeda ukukhipha nje ukhiphe khona impela lapha eBazuka studio ngicabanga ukuthi ubabxowa lona ekade recorder nje abacula abaningi ba recordile mhlambe ngokusho nje mhlambe ngibeke specific uyichala hama ngokumalale wakhipha lapha wabuya ke nalomfana wakho wakhipha lapha abacula abaningi bakhiphile lapho umnikazi kade bekhipha lapha so nje mfuthu nami ngiyekhona ngacha ake ngiyekhona futhi ngenzela abantu iqiniso ngoba mhlambe ituda engaziwa abantu baye mhlambe complain ngesandi yabo into efana naleyo kodwa ke singazi ngoba abanye abantu bayakwazi ukuduma futhi bekhipha lezo ngoma lezo tudo lezo so ngikhiphile lapho umsebenzi ukhona umsebenzi omusha ngisebenza nabo abafowethu ngibheka nayo lozolo umfowethu ke lo noma eyiculela naye ngokwakhe mfowethu sibambisene kodwa umculo siyabonisana futhi la kunelento la mhlambe kunephutha khona sikwazi ukulungisa leyo ngoma ngoba mfowethu into ngicabanga ukuthi iyalunga uma kunabantu ngoba uma ungibonisa mfowethu ukuthi wena mfowethu awuyanga studio kodwa uma ungibonisa futhi le ngoma yakho yini ungayenza ukuthi ngiyawuthatha lowo mbono yebo ngiyenze lo nto so mfuthi ngimkhonzele lokho ukuthi uye ukade izizwe mfuthi enakho ukuthi eyisho wacabanga mfuthi wena umuntu kwenza kanje mina futhi enadala afike ezidudu thina kade siyiculele emakhaya enadala afike ezidudu so uyazi futhi nalapha mase kunjiniye yabona umaster nakwenziwa yonke into uyazi futhi ukuthi cha lokhu ungathi akwenzanga ku etshela umunjini cha ucela usenzele kanje uyakwazi lozo ukuthi ebone ukuthi awukhuphule la wenza wehlisela kwenza uyakwazi futhi lokhu zanokwenza lokho so engomeni yenu ingoma nje lothi ukhuluma ngayo niqeda kuyenza umsebenzi wakhona iyona yipho ngathi mhlawumbe uyayithanda noma ngathi mhlawumbe abantu bengakuthola kuyo inkundla zokuxhumana ubathi hala mzla njengamanje mfuthi ile kade ishanje futhi ngicabanga ukuthi ungayiphinda futhi aniphinde sizwe kahle ngoba phela manje abanye abantu mhlambe
uqala phansi nanku umlando uyayiphinda uqala phansi umlando uyayiphinda uqala phansi umlando uyayiphinda uqala phansi uyayiphinda uqala phansi nanku umlando uyayiphinda uqala phansi umlando uyayiphinda uqala phansi umlando uyayiphinda uqala phansi umlando uyayiphinda uqala phansi nanku sibabhekile uqala bafowethu hayi zakijima kabanguzwa bafowethu bafowethu ngicabanga ukuthi ingoma lapha engicabanga ukuthi kade sikhiphile lapha bafowethu masithi umlando uyayiphinda uyabona mawuzoyiphinda umlando awumane uyiphinde nje kuyasetshenzwa kanzima ukuze umlando uyiphinde futhi ngicabanga ukuthi umlando wawenza ngo2015 uduma Phumale wethu khona manje futhi nawe wawubona umehluko uduma ngalesi sikhathi kunzima manje ukuthi uphinde lo yamlando mfowethu akuphindeke akuphinde kubafu anti usawubona afana there is a difference between umehluko omkhulu kakhulu kufana noma ilokhuzana ilokhuza ilokhuza ibawoti mangena yebo phela injalo lento bafowethu sizohlangana nini futhi ngoba kuningi osamele sikhulumela ngoba ngiyabona ukuthi siphethe amaqembu amabili bafowethu kuningi omele sikhulume impela nje ngiyabona ukuthi khona okusalayo cha kuningi sizohlangana nini futhi khona la emavikini azayo futhi sophinde sibuye mhlambe futhi sobe sesiphethe okungcono kunalokho mfowethu ebantwini nje shoba uzokhipha nini futhi no mfowethu mina angakhiphi njoba ngisho ngikhuluma ngale ngoma ephumile nje manje ethi umlando uyayiphinda yebo kade ngicula futhi ngiculela amaqhawe yabona nje umqhawe obenziwa mfowethu osisijesinti ophakela umthakathi ongizwe emchunu futhi ofele ebutwini lapha kunembongo yami lapha insizwa nomkhaya futhi enhle kakhulu mina ngimangele nje le yadixa la umchunu malithi ugagga uyaganga nomuntu yadelela ha futhi lapha kunembongo yami engiyiphethe mina futhi lapha sihlangane futhi uthaqa lapha futhi kule ngoma uzoyizwa nawe futhi mawe wathola ithuba ilalela yabo imbongo kaMthandeni ulokhuza ngo ifoni yami bancane abantu abenza le yanto futhi bancane abantu abenza le yanto futhi so umfowethu nawe futhi mawuthi ngicela ukuthi bamshoti ungenzele ibongo ngento ethile uyofika kuwuthanga ekwenze leyo nto leyo igagu lelokuzala igagu lokuzala futhi ufuka amasuku andubungalindele lento eqhamuka kuleyo muntu eyibafu futhi mawungayizwa futhi ibuyela ngomthi umlando ayiphinda futhi leya ngoma siqophe futhi yaba ugagu wayo yabona siyidlale live so lento le mfowethu ngicela ukuthi abantu ngicela ukudlulisa kancane bafowethu ninga lento uthi leya ngoma futhi kade ngiculela isimo mangithi umlando ayiphinda ngicacise lapho futhi abantu bayibuza vele ngicabanga ukuthi futhi kuyisizulu lokho mangithi umlando ayiphinda omunye umuntu njoba ngisho ukuthi sekunzima manje siphethe ama2K awafuni ukuhlala kulento yezulu lokukhaza uyayibona lokuchaza ukuthi izulu sisho ukuthi so sinale inkinga sinayo kodwa ngicabanga ukuthi abafowethu mangibachazela nje manje ukuthi umlando mawuyiphinda futhi sekuwumlando okade wenzeka yebo bese lento le kuba khona umuntu owenza into noma mhlambe mangithi mina ngenza umlando bese ngiphinde futhi ngiyiphinda kulowo mlando ngenza into ecishe ithi mayifane lento engayenza iyayikade umlando futhi so ngicabanga ukuthi futhi kwaZulu kade sinomlando omkhulu ukuthi not kwaZulu South Africa yonke nje kade sinemlando futhi ungabala abaqhawa asadlule komphakathi futhi ngikhuluma futhi ngoMandela kwaZulu ke sikhuluma ngoShaka futhi sikhuluma futhi ngabantu abalwelizwe ukuthi amabhunu ayefikile lapha ezama usikaka futhi ethathizwe kodwa bakwazi ukumela izwe ukuthi enalikwazi futhi uqhubekele phambili uZulu kuwuZulu yabona iSouth Africa kube iSouth Africa oMandela balo ngithi uyabona futhi so ngicabanga ukuthi mangikhuluma ngabantu omama Winnie Mandela yabona bala labo so sisijesinta uMazuma uMangobese ngicabanga ukuthi mfowethu ubambele loqhaza lelo mangithi umlando uyayiphinda futhi ngisho into efana naleyo uyabona ukuthi mhlawumbe umlando uyayiphinda futhi balwela izwe kulesikhathi samanje ukuthi mfowethu ngoba ngibalula nje izingane zethu thina mfowethu njoba sisokola nje ayigcini mfowethu singakutholi kodwa ufuna sikuthole mfowethu yabona
engicabanga ukuthi izingane zethu njoba belwa bazama ukulwela into efana lezo ngoba futhi iqiniso asilibekeni abantu abangama illegal foreigners kulezo futhi bayakwazi ukwenza into wrong bengathola bakwazi ukwenza into wrong mina futhi ngokutshela kubalula futhi la eCarton Center angihamba umuntu usisi futhi ebuye emsebenzini ehamba ngemoto i10 futhi washawa phambi kwami futhi ungekho into engizoyenza ngoba la madoda ephethe ibhanga futhi abantu babedlula futhi kwabamndaba zalutho kodwa futhi mangamubuza lo sisi lo futhi ukuthathela into zakhe kwale into ekhalayo kwathathela izinto zakhe lo muntu futhi lo asisilwana wakhala wahamba futhi angiboni khona umuntu owabopha labantu yabona lezi ensizwa kusiza izinto zakhe ukuthi ungathi yini futhi wenzani yabona asibazi laba ngisho namaphoyisa ngeke bathola yabona ngoba abaziyo so into abayilwela leyo nto le kuningi futhi ubugebengu obenzeka lapha ama drugs futhi niyabona uxolane uyawathola so ngikade ngidalula into efana lezo ngale ngoma ukuthi siyabonga futhi amaqhawo ukusilwela futhi umlando uyiphinde ukuthi balwa nalawo bantu labo balwa balwela futhi izingane zethu ukuthi kusasa ngenzeka lo muntu uthi uyadlula emhlabeni funa futhi sikumele lo ukuthi kuba ubudoda ukubamba futhi isibindi futhi esinye ukuthi ulwe impi efana lena futhi yabona so umlando mangithe iphinda ngikhuluma ngento enjalo bafuthi ijule kakhulu ndaba kade ngcoma izinzuza ezenza elibambele loqhaza lelo bafuthi uyabona so ekuthenini ke ingoma lezi ezinye zazikhona zayephelezela empeleni leyo ngoma leyo ngoba nami futhi ngiyigago angeke nje futhi ngiciko ngeke bese ngikhipha nje ingoma yona yabona lokho zana angeke ngizama ukuphesha phela ngikhombise futhi ukuthi ngiyakwazi ukukhipha izinto yabona kodwa umsebenzi kaShoba futhi ngicabanga ukuthi ngo-October nje uzobe ukhona umsebenzi ungamangalona i-album mhlambe kuzoba mhlambe kuyipartner ngifuna ukuqinisekisa ngoba umsebenzi wami lokhu ngawenza ngaze ngikhiphe nje i-album ngiyimele nje ukuthi ngikhiphe i-album so lokhu kungenza ukuthi amandla ami ngathi ayasonteka ngoba kuba ngathi mhlambe angikwazi ukwenza umsebenzi ngesikhathi esisodwa kube umsebenzi omningi yabona ngathi ngiyakwazi ukwenza lokho yobe ngingathuke mina ezami ingoma awu madoda uzokwenza ngoba ibhinqa phela sophongolo ngiyavuma mana athina wakho amagama okugcina ngoba sesivala nje cha mfowethu awe uyabona ngendlela osenzele yona mfowethu akekho umuntu ongasenzela ngendlela mfowethu siyabonga nje kakhulu mfowethu kwande la uthathe khona mfowethu kunezabalaza nayo lenkulumana ngalo zama uphusha lapha nalapha naye phusha kwelakhe iside efonini yayo nami ngiphusha kwelami iside kodwa ngithanda ukunyukanyukela kodwa sithi hayi sofika isikhathi sofika isikhathi yonke into nesikhathi sayo kunjalo ngeke ujahele into kufana nentombi uzoyishelile yogcina iqomile kuthiwa ke ithokazi lempolo yaqala ukukhahla yagcina ngokugitshelwa kunjalo labonakala ngethona uthi hayibo ziyaliva belikhahlela mpolo lingafuni lutho lokhu nje la lokhu seyincenga kunjalo manje siyacela nje ebantwini siyacela abafuthi ezweni sikamthani ukuthi Nkosi yami besisupport abafowethu uyazi njengoba sikhona nje zonke izinkundla zokuxhumana mfowethu usho umthula yonke indawo ku Facebook uTikTok uSpotify ukhona usho uPhongolo mawuthi showa nje uPhongolo mfowethu ngiyavela so ngiyacela abafowethu ukuthi besisupport mhlambe bezwe besinike nje ithuba bezwe ukuthi sikhulume sisithini uyabona mawukuthi mhlambe kuyabheda ngoba phela abantu futhi angeke kubaphonke angeke kwenzise ngenkani futhi kodwa mhlawumbe ukuthi umuntu engezwa ngomuntu ezwe ukuthi mhlawumbe uthini lo muntu emnika ithuba lokuthi amlalele ngoba futhi angeke futhi egade umzukulu kumina uyabona uzothola ushoba vele uyabona nje so mayefika lapha uzothola ushoba so akamnika ithuba ukuthi akuze lokho engathi mayidlala ethi hayi ngizothola usicibe bese efika ngamthola usicibe bese hayi yabheda lo khathalisi uzumkhathalise nomunye lo uzala wabo nami ngizala kwethu uyabona so futhi uyabona ngisiwa abantu kade ngicela nje ukuthi besinike ithuba mfowethu siyabonga kakhulu futhi ku channel yakho abantu besinike ithuba nje besilalele besiza ukuthi sithini so ilokho nje mfowethu walokhoza uthini lapha kimi uvalele usuthini nama wami ogcina amazwi nje ngithi bafowethu ngicela ukuthi niqhubeke nisisupport qhubeka futhi kubanjiswana ngoba phela uyazi mfowethu ave kunzima ukwenza into egcineni ungayitholi mfowethu gcina sokungasazi noma ngenza yona noma akenzi yona kodwa ke futhi ekugcineni
kube khona laba abathi uyayenza mfowethu uyayibona yeah ungasazi noma nabo basasho ngoba kubesho yini noma sebeyabhuqa yini uyayibona yona yeah hayi lokho nje bafowethu mina ke ngokudinga ulozolo igugu elihle mobhale nje kanjalo ulozolo igugu elihle bese ku Facebook ulozolo G ku TikTok futhi ulozolo igugu elihle mfowethu follow nje ngisatholakala ku TikTok na ku Facebook na ku TikTok I know yabona and then ke ku WhatsApp angazi noma ngadedela inombolo unombhalo futhi ethela inombolo oh zithi 06063 98 297 ayike awuphinde phinde kabe 060 Yeah. 63 98 297 ya ukuze bezokwazi ukusebenza ngakho because ngiyazi ukuthi umuhle la ku number 1 hayi ku number 1 khona ayikhona hayi ku number 1 abakuyeke hayi yabonga kakhulu bonga nje kakhulu nasebantwini abasibukele yeah Siyabonga kakhulu. ukufika bezosibheka bezosisupport yebo shoba uvala uthini mfowethu sesiva la thaqenza khuluma emva Cha ukudlulisa nje ukubonga mfowethu siyabonga kakhulu nabantu abasidalayo nabantu abayinikelayo ukusupporta noma bengakhathali siyacela siyabonga kakhulu ngibonga abafuthi engisebenzisana nabo kakhulu nenhliziyo zabo nokuthi mhlambe sizama ukuthi sibambisane ukuthi siyiphushe lenqola abafuthi ephambili mhlambe sisodla amaningi sala mfowethu yeah awuthinta lapho ngenza ukuthi uthini so lapha Siyavalelisa. sesiyavalelisa valelisa lapho ngenza valelisa Omunye wathi singiyela ungixele omunye wathi singiyela ungixele wathatha utshwala bakhe omunye wathi singiyela ungixele omunye wathi singiyela ungixele wathatha utshwala bakhe umuntu wami lona mthatha amabhiya mina wathatha ngihambela ngibangane nawe umuntu wami lona mthatha amabhiya mina wathatha ngihambela ngibangane nawe I said